Bio sam prvo smo bili u Čehoslovačkoj 5-6 puta, pa smo onda išli u Francusku, obišli smo par puta. Imali smo prijatelje neke u Holandiji, tamo smo išli možda 10 puta, pa je on umro, tako da je žena mu sama ostala i tako čujemo se više puta. Onda smo išli dva puta smo išli u Italiju, Veneciju, po Veneciji malo pronoćili. Dansko isto imao sam Amidžića, gore 2 puta sam išao. Dominikansku republiku sam bio jednom. Muhamede, nemaš šta kupiti nekome da poklon, vjeruju, sirotinja, ali eto, a u hotelima je fino bilo. Onda smo bili u Arapskim Emiratima, to je bilo podavno. Pita me onoga jednog, pošto je benzin, kaže 25 feninga, onda bile marke, 25 feninga. Ali vjeruješ da je njemačka sirotinja bila u ono vrijeme za njih je, koliko su oni bogati. Oni Mercedesi 520, nisam ga mogao vidjeti u Njemačkoj, neke dolje imaju. Onda u Turskoj smo bili 5-6 puta, imao tam tetku. Skoro su oni doladili od tetke kćerka ovdje posjetu. To sam vidio. Tako da smo bili... Reci će vam da ga tebi je sad 85. Puni 5 od avgusta. 85. Koliko si puta bio na marš za Srebrenicu? 4 puta. 4 puta. I oni su se momci bojali kako će ali držati. Jedne prilike ovako bijaše ravan, fino, izmakla kolona. Rekao, momci, hajde da se potrčimo. Samo jedan sa mnom do kraja došao do tamo. Oni su svi ostali. Od skoro sam ja znao sat vremena trčati. Sad već ne može, ima jedno godinu dana, negdje. Ali si aktivan fizički uvijek, pokušavaš? Imam tamo baštu, imam ovdje baštu, imam u Dorićima, gdje sam rođen u Rudnom, tamo baštu. I sve da to održava. I Mercedesa si kupio nedavno? Ja. I mogu ti se poslati... Produžavaju ti vozačku bez ikvih problema? Tamo ne treba, tamo ne produžava se vozačka. U Njemačkoj? Kad vidiš da ne možeš da voziš, onda sam ode čovjek sam predaje. I mogu se pohvaliti da još plaćam kazne za brzo vožnje. Ođe nećeš, vidiš ti stroje onoga. Ovdje kad krene od Sarajeva, ođe pravko, izađe na 120, 220, 230 izađe. Ozbiljno? Bogo mi. To be Jarević. I ti sad kreneš za Njemačku odavde, koliko tebi treba do Gmundena? Do Gmunda mi treba, kako kad? Nekad 11 sati, jel da? Nekad smo znali po 10 sati voliti. Ali nekad i 15, zavisi. Ideš u Komadu ili prenoćite negdje? U Komadu, ne noćim nigdje. Tamo natankamo goriva i vozi. To be Jarević. Sjajno.